tiyak na puutan nan ulok pinatupakan. Natagdag bungan di mangga nanulok di sinintuna. Au kustu gayam si Apo Diyos di kalaingan. Tanudin kalabasa ilamos din ay mangga. Sigurado nan ulok di dinurak na. Utunod kagayam ko adita kong pilosopo. Intuot mo san laing mo tumila po at impirno. Siya po Diyos di pandinaan kanayon ay pantaltalkan. Uray waday pankurangan sila layat iman budan. Au kustu gaya si Apo Diyos di kalaingan. Tan mo din kalabasa dilamos din ay mangga. Sigurado nan ulok di binurak na. Oh my goodness, Babski ah. Parang mukhang masaya ka ah. Siyempre naman, Robin Pandemya. Alam mo ba, galing ako sa Smoke and Barrel Resto Bar. Ano bang meron dyan at mukhang tuwang-tuwa ka ng 100%? Oh my goodness. Alam mo ha, Robin Pandemya, sa Smoke and Barrel Resto Bar, ay nako, may live band doon ha. Ay nako yung mga tugtugan doon, the best talaga. Alam mo yung mga tugtugan doon ha, Robin ha? Country, reggae, variety, at kahit anong kanta, kahit yung kanta mong Wonderful tulad, ay nako, sinisipra nila doon. Oh my goodness, talaga ba, Babski? At hindi lang yan, Robin. Ano pa ba, Babski? Ang specialty nila doon, yung cocktail spirit, beer barrel beers, hard drinks meron din. Tsaka yung paborito mo, Robin, yung gin na 2x2. At hindi lang yan. Meron pa, oh my goodness, talaga dyan, segundo, minuto, Babski. Meron pa, magandang venue, para sa espesyal na okasyon, gaya ng birthday, seminar, at mga wedding o kaya kasal, pwede rin sa mga charity events, kaya ng concert for a cause. Free venue doon, Robin. Oh my goodness, talagang ako napapa-oh my wonderful tunay sa'yo. Babski, saan ba matatagpuan niyang Smoke and Barrel Resto Bar? Malapit lang, Robin, matatagpuan sa 4th floor ng Summer Pine Residences, malapit sa Pukay Village, dyan sa Marcos Highway, Anong oras naman sila nagbubukas, Babski? Nagbubukas sila ng alas 5 ng hapon, at nagsisimula yung banda ng alas 6 ng hapon hanggang alas 2 ng hating gabi. Oh my goodness, ano pang hinihintay mo, Babski? Magmadali na tayo at ako kakanta ng Wonderful tonight. Oh my goodness, bilisan mo! Di wow! Yeehaw! Smoke and Barrel Resto Bar. Baro nga ayuyang dagit lovers, barkada kan mabaling party pamilya. Smoke and Barrel and Resto Bar, masarakan sa Jai, 4th floor, 80 Summer Pines Residences, formerly Summer Pines Hotel, just below Pukay Village, along Marcos Highway. Iti kanayon na ng impormasyon, mabalin niyo kuntahan ni Suda, 800920-219-5777. Biro kan lang ni Ma'am Agnes Contreras. Smoke and Barrel Resto Bar, pang lovers, pang barkada, kan pang pamilya. Oh
Okay, welcome manan ito ito programa tayo digital special. Mani po para ni 90.7 Radio. And of course, dito ng programa isang sa utra tayo iti showbiz cafe and restaurant Tarisur to Babanget. Mabaling kayo dumagas ng kape mga maag merienda. Ang kayo ramanan dagiti na kaimas ng mahmakan ng specialtida. Ada iti rice toppings, short orders, snacks kanda dumapay. Dito yung maramanan dito kalalamiisan, kaimasan ng halo-halo dito showbiz halo-halo. Kaya of course, dito na idumduma ang merienda dito yung shunto kamote fries. Kaya of course, agakasip tabda ka dito catering services para itikasar, binyag, birthdays, meetings, kanda dumapay. Sa pununla ni Miss Julina, Miss Arlene Binaldo, wano ni Manang Olit ko sa Lancelino. Alright, Showbiz Cafe and Restaurant, Tarusurto Benguet, libre iti wifi. Naglawa pa iti paradaan, pati broad coffee, libre. So saan pa kayo mga kaibigan? Karito yung lumablabas dito Marcos Highway. Karito yung kapsat kailan nga biyaheros, turista. Kaya dito lumugar, wano omili dito. Alright, Showbiz Cafe Restaurant, Tarusurto Benguet at your service. Iti oras na agad adan iti napalabas nga sa 10 minutos kalpasan ti alas 6 iti Sardam Philippine Standard Time. Can, of course, kaya po nakikinig dito lang sa 90.70 Radio. Okay, take it away, DJ Angie. Okay, good evening sa ating mga listeners and of course sa ating mga viewers dito sa ating Facebook Live. Naka-live tayo ngayon sa ating bagong page, DJ Al. Paki-follow. Charis. Ayan, paki-share naman sa mga nanonood dyan. Like and share. Thank you po. And of course, sa ating YouTube channel, DGR channel. Yan, welcome kayo amin dito sa Lubungan. Kita din nagbubuya dito Ciudad de Baguio, dito 13 municipalities sa Benguet. Tintirong Rehiyon Cordillera. And of course, amin na pang madanunan, it is now signal dito station tayo, 98.70 Radio. Yan. Okay, pwede kayong magpadala ng inyong mga comments dito sa ating Facebook Live, mga greetings ninyo or song request. And of course, pwede rin kayong mag-text sa ating text line. 0938-632-3717. Okay. Yung sakbay natin amin, sakbay ti man natutuloy ti rito programa tayo kat ala. Ulit-ulit ito yaman manan nga i-promote dito 3-in-1 nga events iti tapi. Yan. So, anya dito nga events kapsat kailan, hapay nga 3-in-1, nga kasla nga kape. Nga ada sukar na, ada kape na, ada creamer na. Alright, so dito matkat, ada iti car show. Yan. Car show in Carcel. And of course, ti makadwakat dito first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Kan dito makatalokat pa sini di Igorot. Dito kat mga into May 26 to June 4, 2023 sa Adibay area, Wangal, La Trinidad, Benguet. So kung maawit sa dito ay kahit na makijoin, dito yung car show, open entry para karagito yung Baguio, Benguet. Laang. And of course, dito yung vintage cars owners. Registration until May 24 with minimal registration fee. Kaya of course, karagito kahit naman nga makijoin nga aglako karagito yung second hand nga luglugan da. Dagito yung trucks dakan, of course, dadumapay. Kaya mabali yung lata kontakan ni Ma'am Alma, it is 0966-932-2910. Okay. Yan, handa nga dagito yung apo, iti makita yung sa Jai. Yan, ada iti food trip, no, kahit yung food trip apo, kahit adamat dagiti ang lako niya, iti makmakan. Yan, of course, adamat iti ang lako, iti dry goods. Yan, malay nyo, iti pakagataan nyo, iti para pormayo, na hanga para sa'yo. Nya? Yan, of course, nagtibibirok mat iti kurso na dang lugan, baka diya kayo itong makagatang iti napintas niya, nga lugan nyo pag service nyo. Ano, dati magatang nyo, at nulapsan dak at ilugan dak, Alright. So, dito karon apo, iti umuna nga event, iti na ito nga tapi events. And of course, di may kalwakat na ito first Benguet Folk Rock and Country Music Festival. Anya ba na ito yung kapsat kilian? When?
Kate Piti Almeida, Kate Piti Almeida, kung nakuman niya, at maawi sa dito ay Benguet artists and entertainers. Nga umay makijoin. Yan, nakarito recording artists po, producers, filmmakers, and of course, ano pa, distributors, yan, recording artists po. Alright. And, naigulpit na game sa dyan niya. Hindi pa sinidi Igor matlang. Yes. Kaya mabalid na kami kuntaan ni Sir Sindong Talao. Isuti partner tayo dito ay ang event sa iti tapi. Kaya of course, ada gitu yung iti program of activities. And to May 26 kat iso iti opening and ito yung event. Agro kita iti oras de alas 3 iti malam and opening program. Kaya of course car show, opening iti car show, and of course opening iti folk rock in country and music festival. Kaya ito na 27 kaya agro kita iti oras de alas 10 iti Tagsapa. SIM registration assistance with Smart and Globe. Yan. Sponsor tayo po iti Smart and Globe. Kaya of course, numalpas dati kat presentation mat, dagito ay car show participants with the car show organizers. Kaya of course, malam na kat ethnic night, ethnic afternoon na ito, itagarugi iti alas 2 iti malam with the Benguet entertainers. Yan. So, dito iti mabuya yun ito, nga agpresente iti ethnic. Yan, baka da iti agtayaw, aggansa, yan, agbadyo, yapay. Yan, of course, to na May 28, kat agrugi tayo manan iti oras teras 10 iti Tagsapa. Yan, SIM card registration assistance manan with Smart and Globe. Yan, of course, no alas 2 iti malam na, kat family day out on the spot. Search for natatanging pamilya. Yan. So, mabaling kayo nga pumasyar na ito niya. Nagiti pamilya dita. Malay nyo, baka na kayo iti mapili nga natatanging pamilya. Kaya no to May 29, kat agrugiti iti oras iti alas 5 iti malam, comedy night. Kaya of course, malapas dati kat pasin ni di Igorot. Yan. No May 30, kat agrugito iti oras ti alas 10 iti Tagsapa, all about cars, and of course, iti naman na kat country evening with Benguet entertainers. Ayan, so mabuyo na ito ay Benguet Cowboys, yan, Cordilleran Cowboys in Cougars, and nga ag-entertain, kada tayo. May 31, agrugiti oras iti alas 5 iti programa iti Runway Cordillera Ethnic Fashion Show. Yan. Yan kita tayo dito ay of course, music in comedy lang tayo with Benguet entertainers. June 1, kat adamat dagito ay OB niya, awit ng mga kabataan. So adamat dagito ay youth niya, ang nagdalaing kumanta, agsala, kan anyapa niya, iti mabalindang ipakita, ipabuyak niya tayo with the Benguet Young Entertainers. And in June 2 and 3, so dito dyan talagang folk rock and country music festival revival night. And mabuya yun dito yan, na dumudumang artist dito Benguet. Yan. And of course, ito no June 4, kat dito yung iti finale, iti car show. With the car show organizers, ito no June 4. Iti oras ti alas 2. Namalpas dito ikat, isumat iti finale, iti folk rock and country music festival. Yan. Agpapandag dito, hingga na mga alas 10 iti rabi. Although, dito ikat, everyday, inaldaw dito nga events, nga iti program tayo lang. Iti aditi oras na. Mabaling kalata nga apan agkita itiket yung gatangan sa Jai. Ito no, May 26 to June 4, 2023. Nulugan ti birbiro kanyo, mabalin. Adamat dagito ay Barbaro, brand yun niya. Apan mo dagito ay dadakam nga kumpanya. Kasi iti Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai, and etc. And of course, dapat iti motorcycles. Apan mo dagito ay Chaser Vico. And of course, ito ay auto supplies.
And of course, auto so pa in accessories, kastay ba? O yan. Kaya naduma-duma pa yapo. So nga, o may kayo to, free admission. Awan ti bayad na. Iti mapansadjay. O yan. Alright, so dito karon iti 3-in-1 nga event, iti tapi. Yan. With of course, iti kadwa tayo dito nga host kat ni Mr. Sendong Talao. Alright. Tayo dato tuloy iti rito programa iti Digital Special. Take it away, DJ Angge. Okay, shout out sa ating 11 million live viewers sa ating Facebook live, ano. Watching from Kuwait, magapukin ni RC Cornelio, ayan. Hello, hello sa inyo mga kababayan natin sa Kuwait. And of course, ni Joni Juan. Good eve, DJ. Shout out man. Dagato'y kakadwa ka dito'y PNB, KM5 La Trinidad Branch. Elmer Olermo, kani Al Impabido. Okay, salamat Idol Ayan. Thank you din. Alright, yan. Mayroon shout out kini amin. Dagito, nagtataraki. Nagsiglat nga security guards dito PNB dito La Trinidad Benguet Branch. Ang bagar siya amin dito. Salamat iti ka na yun nga panagdingdingag pa nagbubuhay iti programa tayo. Alright. Okay. Akala ko siya yung yung Joni, please don't cry. Joni and Jimmy. Ay, charot. Okay. Shout out kini Ginimis. Good evening DJ Alpha. Shout out nga po. Ayan, shout out sa iyo. Ponso Jovelyn, maulang hapon sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo sa daang madulas. Kakailian ko na. Karita kadwang nga pumupasipos. Yan, safe driving lata. Yan, santo no, kitaan tayo apo. No, karkaro dito crossing niya. No, dati umay, no awan niya. Kaslahat tayo niya. Umumayak lagarudan. Kat adamat na ito ay magapo. Dita Leonela Hill. Yes, Leonela Hill. Kabigla hindi nga inunagnagad ni. Dandani. Sa pa nakakabalyo tayo laang. So kita niyo apo. Yan. Hala nga tira. Yan. Stop, look, and listen nga kunada. Alright. Karita kadwa nga pumupusi for the drivers. Nga sweet lovers. Ay. Okay, shout out mo ni El Torino, ang Hello Basilan. Good evening DJ Al, the original Oksot. Kwanto mo? Pa-request man jay, agkita kagasatan by Joseph Pasigon. Iyaman, ayan. Thank you din. Okay, magbasa tayo ng text ninyo, no? From 523, hello po Ma'am Angge and Sir Alegre Bongsal. Greet ko man, da kayo dita, 98.7 Z Radio. Ayan, thank you. Kan greet ko amin nga listeners ti Z Radio. Awan malabsaning gana madanunan ti signal ti Z Radio. Yan, takot. Itpitial niya. Patokaryo man, je balasang sikabinggitan or jay balodahin ibaloy song. Okay, thanks you much. Okay. And more power coming from Bernard ng Kayapa Bakon. Ayan, shout out kay Nyam Sir Bernard ng Kayapa Bakon. Florin de Kimpaoy, hello. Husan, kamusta ka amin dita? Stoblay, Benguet. From 064, good evening sir and Miss Bungsalayan. Good evening din. Kana amin nga ka-espesyal. Ayan. Jayman kanta nga Igorota. To'y pagaya mo, Lucia. Salamat. Okay. Thank you po, Ma'am Lucia. Yan. Bagor siya amin dito tadayan Kapangan Benguet. Alright. Shout out kini Florenda Kimpao. Ayan, listening ko na. Okay. Shout out kini dito. And of course, ni Kale or Kale. Crisologo Transient. Ay. Watching from Rome, Italy. Okay. Siya watching from Rome, Italy. Yan. Kamusta? Hello. Yan. Nagbakasyon mi last time dyan sa Pinas. Pinashare ko ta Balay Kuluwakan. Ay, wow. Sineol. Yan. Ang kanagparamdama. Kamusta? Bro, Jong era pa kon. Yan. Shout out mo kini Norbef. And of course, ni Hello Idol, DJ Al, shout out man kanyak. Grace One, watching from Malaysia, salamat po. Ito na ba si Miss Noodles the second? Yan, siguro. Yan. Grace One. yung isa ay Pansit Canton. Pansit Canton. Pangalanan ka naming Pilis. Si Ma'am Pilis. Charot.
Jong R. Rapakon. Alright, pa-shout out DJ Al. Mamiss ko jaya. Remember when? Nakanta. Remember when ko no. Jocelyn Songyap, naimbag nga malam DJ Al and DJ Angge. Ayan, pa-shout out man aming nga taga Camp 4, lalo dito Bin Mataw. Thanks, God bless. Yan, kamusta kaya man dito Bimataw? Yan, comfort of a Benguet. Yeah. Hello, Kenya. Yan, close ka di pa lang, iti kalsada yun dito. Shout out mo kini Gimbayra. Watching from Kalinga. Kay shout out kinyayo. Da kami man mat dito KM21. Patukar mo kada kanta ay pada salamat si Dak kanta. Yan, Dak. Toan Utsa. Maganda yung maganda yung Facebook name niya. Toan Utsa. Tuan at sa. Okay. Right? Sorry DJ Al, promise agpa-share naktuayan mo ko. Yan. Ni Jong Arapa. Alright, thank you very much, Bro Jong Arapakon. Yan. Once again, animbag or si amin dito ako, Italy. Okay. Shout out mo kini Alex Basilio. Ayan, shout out sa Hello, inyo. Apo Kansilor, kumusta? Kumusta dito bukod? Kumusta ka dito kakaidian dito bukod Benguet? Amin sampolon barangay ni bukod Benguet. Nimbag oras yung madanonan diti programa tayo. Digital special. Okay. Ayun, sakbet yung ito tuloy ti programa tayo. Dito pemanti may isang request da. Ag kita kagasatan.
Police accessories ba? Iti bibiro kanyo kapsat kailyan? Agin sa siya Police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa jay second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet, Babalang iti Benguet Provincial Capital. Inaw daw da lulukat kapsat kailyan, hing kayo pakagatangan karitoy di kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayonan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola. Dito ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant, masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town, Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inal daw da lulukat, iti oras, iti alas 6, iti agsapa, ingan alas 9, iti rabi. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course, iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan, iti birthdays, seminars, binyag, kanda dumapay ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda, iti 0908-368-7651. Wala bisitahan lang iti Facebook page da, Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo ipalta. Okay, ito oras na kat dan ito palabas niya 31 minutos kalpasan iti alas 6 iti sandam. Kada iting oras isagsako tayo iti Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Benguet. Kada ito ay lumablabas iti Marcos Highway, iti biyaheros to Richtown, ito umili muna na lugar dita. And no panganan iti birbero ko nyo pagdagasan iti Marcos Highway. Showbiz Cafe and Restaurant Taloy Sur to Benguet po. Yan of course nalinis and of course naimas iti tartaraon ang isa-serve da hadjay. Ada iti rice toppings, ada iti short orders, snacks kanda no apay. Awan di problema iti paradaan naglawa kapsat kailian. Ti pagmayata na pay kat libre iti wifi pati broad coffee libre. Aga asiptar da karito catering services para iti kasal. Yan kasar, binyag, birthdays, can meetings, can do apay apo. Can of course mabaling kuntahan ni Ma'am. Yes, sino na to? Miss Jolina, Miss Arlen Binaldo, ni Manang Olit Coselan Silino. Alright, Showbiz Cafe and Restaurant, Resort of Benguet at your service. Alright, take it away, DJ Angie. Okay, from 514, request ko ga. Suksukisok from Kasibu, Tasalaan. Okay. Ibagaro siya amin ito Kasibo, Neve Vizcaya. Agkasan dito nga. Yan, madanunan iti signal dahil station tayo. Okay, shout out naman sa ating 21 million live viewers. Shout out kini Rose Carias. Hello, good evening kanya. Yan, good evening. Alam, kumusta? Yan, din ginao, may shout out. Yan, kumusta? Yan, happy birthday. Salamat, iti pa nagbubuya iti YouTube channel tayo, Digital channel. Danis content na imbag nga rabii Montañosa. Yan, kastamat kiniyam, kapsat. Salamat. Wow, adagam ni Angel. Kwanto. Hello, Alright. hello. Well, naman ang Roscarias. Yan, kamusta? Long time no see. Okay. Okay, pwede kang magpatulod ng inyong mga comments dito sa ating Facebook Live. Naka-live tayo ngayon sa ating DJL page. Ayan, bagong page ito, mga ka-special. Hindi naman bago. Pero ngayon dito lang kami nag-live ulit. Ayan, yes, ulit. Okay. Yan, restricted pa lang gamin iti page tayo nga awang ti Cordillera. Lapas pasensya kayo, payapa. Alright. Shout out magkini Paulina Olay Magno Pili. Ayan, good evening sa iyo. As I was saying, charot. Yes. Pwede kayong magpatulod ng inyong mga comments dito sa ating Facebook Live, mga greetings ninyo or song request. Or pwede rin naman sa ating text line, 0938, tama ba? 0938-632. 3717. Yan. 0938-632-3717. Okay, nakunin mo na. Paulina Ole Magdapili, may shout out hello.
So, isang awitin muna bago tayo magpatuloy sa ating programa, Digital Okay. Special. Ultimately request yung Balasang Shika Binggitan. Yan, balasan siya kabenggetan. Yan, atin ang salita. Balasan ka, si Bengueta. Arig mo'y mamatang dya cauliflower, si kabayan. Singa balito, si tubunja kabanulan. Tilapia si buko dyan kaamisan. Awis ni angin mo'y singa na asukalan. Good evening, ako na ni Igor Ventura. Ayan, good evening din. Umayak ag-request DJ, bareng maisalat. Maisalat. Okay, nasaan ka? By Narex Bernan. From Dane, Ginaob. Nandito ako sa Baguio. Nasaan ka? Nasaan ka? Kwanto ni maaman. Kanta. Kansyon. Okay, dengag tayo oray tudo. Dito ipugis. Ko naman ni Paulina Ole Magno Pili. Ayan. Malakas ngayong ulan. Nasili Kanin mong singawara Trinidad Strawberry Subil mo ng balangay Napangsas Singangalobong karot Sima Bugiyas Nuko mamakan ka Kita ka man aaga Leparig mo'y patatas si ato Diyan mahopa Tuljad mong kamamatangan Agip no sinakasimo si kabangan Siyali mahas magsunsikan Tepalis token mengojon ni payaban Kekanan si takday mo maagagsian Tepabarbudan singa ubak ni wombok si tibungan Policeman ang umuwan Alis to kita mga juwan Inaako dyan masibugan Singari polio si mangkayan Dosi kami inaako mamasan Malaydak na siya busan
aon kadyas singawaraki ted ma waterfalls bakon ja pilmi man pejas pas Tepesyahe di awak mun bibi Siap, tema ko. Sige, basta ka. Okay, shout out kini Kien Banyatan Bayog. Good evening po, sis or ma'am. Ayan, good evening din. Kayla Crisologo Transient. Ngayon ko lang nakita yung kasama mo, DJ Al. Kwanto? Yes, yan, balasang. I'm Yan, the only one daughter. Ay, balasang ko dito. Yan, Kali Crisolog Transient. Di pa pumunta tayo ng, sa vegan noon. Namasyal tayo dun sa Kali Crisologo. Kalye Yeah. si Crisologo. Yan, yung sa may Kalisa. When, de Locos. Ayan. Okay. Well, anyway, thank you very much, Kali Crisologo Transient. Shout out mo kini Rose Toyo Balanban. Hello, good evening kinyam. balasang ka si abengeta Kaskas makan siling maonon na Arig mo'y mamatang cauliflower si kabayan Tilapia si bukod ja kaamisan Tilapia si bukod ja kaamisan Alright, so dito ako iti balasang siya kabenggetan. Yan, nambasitan ti viewers. Busy na siguro ang reels. Yan, mga diarod. Ala, nagbuya kayo pa iti programa tayo sa kabar kang ag-reels. Yes. Yan. Katbuyan nyo mat iti reels ko ano adda. Yan, Dati lumabas nga yan, reels. nag-upload ti reels ko. Anyway, thank you very much. And of course, dito nga programa isagsakot ang ratio iti Smoke and Barrel Resto Bar. And masarakan sa dya ay 4th floor, iti Summer Pines Residences. And of course, ayan, mabalik ka po mo siya sa Jacobs at Kilian. And kayo, discover na ito nagpintas ang pag-ayuyangan, barbaro nga ayuyangan dito ay syudad iti Baguio. Yan, mabalik nga pang binyuan ka dito ay concerts. Yan, dadwa pa ay libre apo. Yan, of course, padaanan mo lang iti concert for cause, upcoming concert for cause iti Awang de Cordillera. And to no June 9, ayan, para ka rito ay beneficiary ito yung taga-Asin Road. Tadyangan to Benguet. And of course, sponsored by the Pochi, tropang Pochi. Ayan, doon yan, Kap Shano in Kagawad RGS. Alright. Kaya ulit-ulit ang tayamanan, Kapsat Kilian, hangay promote dito ay 3-in-1 ang events 80 tapi. Nya ba dito yung 3-in-1, nga kaskunak nga kapi, kas lang nga kapi nga 3-in-1, ada sukar na, ada creamer na, kan ada kapi na. Alright, umuna po kat ada iti car show. Yan, makabuya kayo karito ay kadadaanan luglugan nga pan-display sa jay. Kan of course makagatang kayo mat karito brand new nga kayat nyo ang gatangan no second hand. Nga lugan nga kayat nyo ang gatangan na po. Kan of course yan open for Benguet, Baguio Benguet. Online niya with minimal registration fee. And of course, ito ay kadamat nga ang display, iti luglugan da, kaya ada ti second hand cars da,
kahit ang ilako, kahit adamat lang iti minimal display fade. Kuntahan lang ni Ma'am Alma iti 0916-932-2910. Yan, of course, dito ay may kadwamat ka dito ay First Benguet Folk Rock and Country Music Festival. So, maawis mo dito ay Benguet entertainers, artists niya. Yan na mala music or of course dagiti recording artists yan dagiti producers yan of course di ba katlokot dagitoy pasini di igorot yan maawas mo dagiti filmmakers Benguet filmmakers producers and directors actors and actresses may kayo maka-join ito nga 3-in-1 events iti tapi maanga into May 26 to June 4, 2023 sa Adivay area, Wangal, La Trinidad, Benguet. Datayo ito may isang host ditoy, kadwa tayo ni Mr. Sindong Talao. Yan, kita-kits mga kaibigan. And free admission, awan di mabayadan. No, kaya't yung food trip, ada sa jay. No, kaya't yung nga gumatang iti bad-bado yun, no, panpantalon nyo, nga para sa'yo, ay para sa'yo. Para porma, mabali na po. So, ayan. Awis na kayo manan, kapsat kalian. Nga umay, makijoin. Ila ito yung 3-in-1 events iti tapi. Car show in car sale. And of course, First Benguet Folk Rock in Country. And Pasini di Gorot. Alright. Take it away, Janky. Okay, shout out kini Antiming nga Janice Bungsal. Ano siya ngayon? Good evening kanya. Yes, Enmon din ginaob. Yan, Enmon din ginaob. Kuna ni Ros Koylan. Nahanap ka na. Good evening, DJ Al and DJ Angge. Kumapso tumigsa ti audio. Kuanmat na Arjez. Yan, niya paingay. Yan, ano sa niya basit niya? Takwa. Dito siguro, yes, panag-ararbis na. Ano, agtutudo pa lang ba? Di tarwar? Anyway, thank you very much. Ros Koylan, kunak nga gumata nga kamatilugan nga uray J4x4. Kat kunaday kitdi nga jay maasawa anya. Masusuwat nga 4x4. Ay, kunak nung maasawa nga 4x4. Masusuwat nga 4x4. Yan, ala. Happy pa nagsusuwat manan dagito sumusuwat dita. Hanggang dun ka lang daw muna. Alright. Any more? And wala na? Wala na. Okay. Yan. Dapat na nabating 12 minutos sa sakbayan ti alas 7 iti Rabi. Ayan. Di may isang request na dito nga Padas. Padas by Herman Bugtong. Coming right up. Ku'y man ay nandayan, Inrik nakpay yan naraksa, Linayat ko sisya, may iman si Tukewa, Tanam mo, kita kami ay dua. Nabayag kami, painan gayem, Tinta ay buwan o bilangan. Waday problema, nalakay marisolba, Tantalakya pasensya yan wada. Din mateng din tiyempo, kayan kami nan inadawi, Numian isaganaan, Watamoy di buwan, yan adak maawatan, Kananan, pasensya ka Herman.
Mainem-neman si Deora Nadagsen sintrik nak eyak nan luluwa Inaistorya yan ay kanana Panusan tanay tauliek si siya Utsin sa muna eyak imanan uga Bagaklay dekpay lang si siya Ngempa desisyon magay nabalina Ilet ay pinalubusa Taragsak ay nagkiasawa Ay uyaklat tapay manis sa Kaput ituloy Kabupay ay mangdan Anapun kat andi kagasata Sinsamuna eyak imanan uga Bagaklay dekpay lang si siya Ngemka desisyon magay nabalina Ilet ay pinalubusa Ilet ay pinalubusa Hanapin at andi kagasata Dating ang programa katisagsagot karayo iti Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant masarakan sa Jay Alumit Compound, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet. Inaldaw da lulukat iti oras iti alas 6 itagsapa inggan alas 9 iti rabii. Kompleto da sa Jay, rice toppings, short orders, snacks. Kaya of course iti pagmayatan na mabalin nga pangivinyoan kaditi birthdays, seminars, binyag, kanda pa ng special occasions. Mabalin nyo kunta ni Suda iti 0908-368-7651. Wano bisitaan lang iti Facebook page da Showbiz Mount Bulag Cafe and Restaurant. Aring mo'y palta Police accessories ba iti bibirukan nyo kapsat kailyan? Agin sa siya police accessories iti papanan nyo. Masarakan sa Jay, second floor iti Ida 70 Baban Building, Kim 6 Town Poblasyon, Latrinan, Benguet, babalang iti Benguet Provincial Capital. Inal daw da lulukat kapsat kailyan, nahin kayo pakagatangan karito iti kalidad nga military wears, shoes, caps, hats, uniforms, ken dadungapay. Mabalin nyo kunta ni kapsat na Charlotte Agency iti 0947-580-9395 iti kanayon nan nga detalye impormasyon. Saksak bata ni Ola Okay, so sa kisong as requested, pamakadang sa miwang iterito programa tayo, pag background music tayo po. Yan, dito Yanggi. Okay, shoutout kani 523. Maraming salamat po, Ma'am Anggen, Sir DJ Alta. Pinakatukar yung request ko. No next na programa yung Ma'am Anggi, ag-request na ka. Sikat ag kansyon, tadanggan mi ta boses mo, tamayit nga dangdanggan ya, cute, kwantum mat. Thanks and God bless po, coming from Bernard ng Kayapabakon. Ay, hindi ako marunong kumanta, sir. Yung boses ko kapag kumakanta ko ng karaoke ay pang kwandiay, pang Bon Jovi, charot. Bon Jovi. Hindi, joke lang. Hindi ako kumakanta eh. Han nga pang Bon Jagaw. Hindi siya cute. Yan, Dante Biloygan, will shout out. Yan,
Yan. And pagkaro siya amin ita Riverside Gold Water Refilling Station Matsara DG. Alright, thank you very much. Alapasin siya. Ako mabasa unay. Well, anyway, thank you very much. Danti Biligan and Poknid Abuyog. And then I know that the Vera may shout out. Good evening, Sir DG Al and DG Ang. Kindly play song for our care group leader, Ma'am Bernardo, who celebrated her birthday yesterday. And thanks again and God bless. Lapasin siya, Nanay Nora Tavera, o nanti oras tayo. Well, anyway, salamat. And mabalin nga patukaran tayo. Ang tunubigat, ididikatan tayo ang tunubigat iti birthday song. And of course, kini aming bubuhay ang dintingag. Iti nandito programa tayo. Salamat. Nya ko naman, DJ Bunjaga. Sa abali manan, tinanggag mo, Rose Quilan. Yes, meron pa ba? Yan. Wala na. Apa yung nakapsot niya music? Yan, alapasin siya. And always welcome, Nanay Nora Tavera. Salamat iti kanayo nga panagbubuyan iti YouTube channel tayo. Magar siya man iti Toba Benguet. Alright. Ayla. Pumakada kami manan. Ito programa tayo. Digital Special. Ito nabigat manan. Kasabat lang oras. Alas 6. Iti Sardam. Kaya siya iti tirabi. Dito malang istasyon. Kaya dito malang programa. Yan. Digital Arik Ribans Bongsal. May iwa't batit na raksak na nagasat. Ang oras ti amin. And it's me, DJ Angge Angel Bungsal. Kay same place, same time, same program pa rin tayo bukas. Okay, God bless all of us. It's the seventh, stay healthy. Nabius tagina. Da kami po ay the father and daughter tandem. And may watbati iti nimbag ngars ti amin sa sangkapada. Bye-bye! Bye-bye!